none wawo nawe njarahinda ibikiwa sigaye witwaza n'amakina none wawo nitwaje gakanonza nshiramo umumera hano hirya turebaga ko ndara na usalama mu mubiri oya naje nabaye ngushira amavera abiri usalama kwa mangendana nayo iminsi 5 oya kandi ure n'igihe umuntu atamoye uzuwa mupfa ugapfa ukarara usamba gurika noneho ibintu ujanga aho jewe nabaye nshira ngumumera noko ni iminsi nembangendana usalama n'ibintu bijanye n'ico asino ruhamije oya je ureke kubwira hano habaye ubushuhe none abantu bazoshira hano uzuko umwana wanje yagwakadunda azangira ngo ubushuhe sanga ari muzima ariko nkareba kabona ko ari intwaje nuko nyine bimeze janga mungu wanje arambwiye ngo bijanye na temperature ngo uri mu kuzamukira rimwe n'ingororo oya ye usarara ko ndakureba none warahindutse ibintu byabaye binini ibyano none bimeze nk'ivy'igihebe kiri mu kurya gahura sinzi ko ndavanga ngo nzosubire rugunje gushaka umuti reka nino niho hari abantu babapima bari mu gupima ingwara kuyindi nta kindi kintu bari mu kuntoramo aho temperature iyo temperature ugashwa ni igenda ndavuga ngo mungu wanje naza azosobanurira bari mu kumbura gusa ngo uri mu kuzamuka ikazamuka gute ngo gucyo ese uri mu kuribwa gute ndimo kumva inkorora aho umva nyine n'ibintu bijanywe n'umucanwa ahangaga barahinduye ngo n'umucanwa n'umucanwa ino mushasha se umucanwa gabagiye kuvuga ngo umuriro ejo bundi barambwe ngo n'umucanwa urashusha shugwankagira nyine umucanwa uwo muriro se ugafata umubiri wose se yaje aho uri mu gufata kuguru kumwe uko kwibujyo turebe kuguru mbangushira kucuma barambwe ngo niho hari mu kuvata temperature none se ukaribwa umubiri wose oya je nurebe ukuntu nagushyize kucuma nahanye niho kuri mu kuribwa kandi hagera isimu indi haguze mu ngokora y'ubumoso kitangaza bikamakire birashikitse ariko wogasho ndabirebye neza ngo nari ruvutura none ikabanziriza mu kuguru nanje naho byabisiga noneho tutagiye muri byinshi urabizi ko wari ugize iminsi utazi aho baze shirikano gatodo hasi ko mfite umuhungu wanje umushasha kandi cizo warungu guhebetse ibintu bijanye n'amashuri ngo ntayasigaje yarayamaze ibintu byose naragushingariza mushasha barambwiye ngo nyine ngo ari kuri kaminuza ngo yanyuma ngo y'abadoktor ngo yanyuma aho noneho ejo bundi yaherutse ku telefona kuri ka telefone yansigiye arambwira ngo azoza kandi azozana umukazi biracitse ni ukuvuga ngo nyine ibintu twizeye hano aho ukazana mu mushasha akumwana kuko je nabonye ko yiza amasomo azoba nkabara abana bataye umuco bari kwama barinda bakukamenye ibijugo byose bikaja hasi ngo ndarashaka umuhungu wanje nakubwiye ngo ibintu byose narabigushije hano hamwigisha mu mushasha nuko ni ukuvuga ngo ubwenge afite kigomera gutumisha tuzi ko igihe ahangaha kuri iki kigo ndahabona hano mu ndego aho inyuma mu ndego kaminuza ya nyuma yamavuga ngo ntahandi mu mushasha noneho umwana wa mugire akure ibintu mu nzira yashaje kandi abana bigiye mu mushasha bonje ubashaka ijoro yamambwira ngo kumanywa oye umwana yahise se nimba yagihisemo nta kibazo hakikeye mu ejo azoza ejo akazirimo siyo ku itariki 20 uyu munsi gaturiyinga none ni ku cyumweru nako babaye gute ejo ku wa mbere wa kabiri mu gatondo nzoja kumutega ko ndavanzoja kumutega kandi yambwiye ngo yapatanye n'umukobwa ngo nawe warangije kaminuza oya nimba arabiri no kuvuga ngo muwaje ngiye kugira basomya usarire wa kiri umusore nambona kuzovamo ukava mu mwuka kandi ibi bintu je urabizi ko ntabikunda zo kuva mu mwuka oya narivuze nambona kuzovamo nyine ukumbi rero tutagiye muri byinshi uziko ari uko bimeze nuko ejo aho
bakuza hano urabizi ko ari we mfite inshuti ya mugufi cyo Filipo nayanje nzongere ngaruke kandi harimo kuba hari siwe wigira umunyakazi urimo kuri burya ija no kuhiga uzoze hano uko ndi bukabe numara gusina ko nzoza kuko birumvikana ko yorekaga kuko nituganze noneho wawe Filipo aho wagize neza cyane yego ngukundira ikintu kimwe aho uzawubahiriza gahunda cyane iyo gahunda niyo yakazituranga kuva kera kose umugabo yarangwa na gahunda kandi umuntu wize nzanumva ngo warangije muri gatatu umuntu warangije muri gatatu aba ari umuntu ukomeye kurya niyo mpamvu ugira gahunda warize ni ukuvuga ngo ibintu jewe ni pocket way atikaye mu zo bintu ni byiza cyane naho ukuntu bimeze ahubwo hamagara abantu umwana agara yashitse bari bagiye gusunisha ako ngo waraje nguriye ngabo baraje aho bari bagiye yamuzanye ngo bazutse baje gushonesha mu myenda ibyo byo mu mushasha ngo ndi kwambara ihuzu zimwe bagiye kuzisonesha none ngo waraje reka ureba uwo mukobwa naje bashitse mu ijoro ndushe nama ndyama sinigera mubona twavuga nyine kuri telefone ambwira ko bagiye gusonesha imyenda none ngabo baraje reka oya nibaze sare nibagiwe amarori amaso ari gukundya kadihwa imisonga ariko uzo nk'umuravu muravumba usigaye urura yewe uvura amaso umuravumba usigaye urura ukarura nabi ariko nawe nararwaye amaso nawe nkwe kabiri reka kingomba urenguya Uko kingomba yana kingomba nimuze hano ngeze ringi bari udutebe harabisha sawa yabali seko wabitse mu gitondo mbwira ngo gusonesha wamuganda uko umunzwe n'amashakoshi ubu nyine ni sangapi twavuganye ko ngukeneye kare ahantu nyine naciye na fiancé quelque endroit ici j'étais avec ma fiancée ndibaza uranze shahu jewe ndise wantuze wasebe neza ariko nari naje gano babizi uko ndiso wanyu ariko amakuru yari yanzanye nari naje kureba mu fiancé wawe munyereke tubimenye dushire muri famille kugira ngo dutegure ibikenewe murakoze. Okay, nibisanzwe mdogo nyine nza nkubona ku mastati ibintu nyine bene izo ngibyo naho ico warumbwiye ngo waje kuri umugore cyangwa umufiancé so wundi fiancé no yunguye nguyu niwe ufite gushaka vuba cyane bidatinze ufitanye gahunda ejo mundi muzobona save the date isohotse umwana mwiza twariganye nawe ishuri ararishoboye n'umwana wo mu mujyi si babana biriya za ruguru usanga niki uyu mwana ni sawa urabona ko yanikubise akantu k'aka makeup shushu urabona ko yikubise n'akantu k'aka makeup n'umwana mwiza mu mujyi wo kuri mu mujyi mbari ikindi mwana mushaka kumenya mwombaza ariko tukira aho ngaho iso nabanza ariko sha ufite undi so mu mujyi kubera iki papa ko barakubaza ufite nakubajije ufite iso mu mujyi uzoshira uwo mukobwa nta wundi papa mfite siwe papa mfite wenyine oya yarahari nta wundi nawe urabizi ko utomutunganya hano umukobwa uyu ndiwo ruha baby hao kwa wanaongea nini? Hawa niko nakutambulisha pale ndo wazazi wangu. Sasa baby dadi wako ni nani? Dadi wangu hapana wa kelele. Mimi hapa mstiri ya fujo. Ndio kule. Mzee wangu. Okay. Mzuri? Mzuri sana. Na mnafanana kabisa. Unaona kama wekunda. Naweza. Ndio mzee wangu sasa niko nakwambia. Endelea na maongezi. Jewe nk'umuntu wamurihiye amafaranga akaja kwiyumva banzanira amazi nawe umuhano nje ndamukaraba kumugaragara reka ivyo bintu tegera ngubwire uzitegera ubica kivyuko umva kubwira yewe abana baje
none bakimara gushika takindi reka uyu mwana twibwire namara kwibwira umwana cyitwa Rwanda mu mushasha niko tutaramwumva yewe segice papa bantegere neza kurabona papa tutaramubona umukobwa cyo nakwibwira kurabona hari n'umuntu arafite aho niko asiko tumva umuntu wayogize ngo hiyo cyo kunda nje yego gica kibirikiza gahe nakwibwira hano babaye rubaza kwibwira tasoni kuranzana hanyuma ukavuga bino cyo ujyaje nakubwiye ngo nje wabikunda kubaye gute reba uriya muntu wagize ngo hiyo ibi binyugunyugu afite ku mutima n'ibishike ariko nawe yasarishije nihe wari wabibona reka umwana twibwire noneho wawa wambwiye ko wigiye muri jura kandi wari ufite inshuti izi igiswahili kandi warambwiye ngo uzagaswahili bene akakojeje ngahe nimuvugane gusobanura oya bene abantu bavuye iriya ntibabazi igiswahili cyane nubwo bakizi cyane nakubwiye umuntu utazi n'ikinyamurenge ubona umukazana jewe ndabivamo sinobishobora reka gatuza mvuge ariko nta marori se ndagerageza amarori se niyavuga namunagani umva ngubwire ibintu bishana namunagani ubanza ubihagarike uyaje nuko bazatangira igiswahili udatuka umukazana namunagani nza numva n'abasirikari iyo namunagani uyihagarike uvuga ikindi giswahili hagarika namunagani. Ulipotoka ni wapi? Mimi natoka Kalemi. Baba na mama mahali walipo ni wapi? Kalemi po. Jina lako ni nani? Farida. Farida, jina la kwanza cyahetse Oya yegerageza amashi ntunguze. Poste no jina la ya Raina pili. Yeye Farida. Yeye Farida. Iyo biracitse. Kurumva afite umwerekezo. Fashe kindi. Sasa kubaza ise. Bavyeyi bako ni banani? Ba familia. Ba mama na baba wanaitwa nani? Babangu anaitwa Yeye Giscard. Turashize. Ngo Yeye Giscard. Nakubwiye iki ngabe kwa Giscard. Aho mama. Mamangu anaitwa Matisho Suzana. Yewe nabashi. Oye sawa. Ni pamunda. Hakika ya Mungu sabashi. Suzana. Aho. Ta Suzana umushindovu. Ahubwo ni kumubembe. Oya. Suzana. Ni pamubaze mu Giswahili ikabira ngo ni kabira bene. Murara wako nani? Kabila yako. Langu. Kumubembe. Ya. Ibicara Sino uruka sino washika kwa bembe. sino ibintu zaba. Sino shingira mu rukundo. Urukundo ruzoroye. Ubwo rukundo rwa. Gakundo kintuzi. Ntakundi uragenza gute? Umwana wa nduzi wa Nyarusalemu ntaranga. Havuye ku ishuri ejo bundi guvira. Wa mushara. ubwo ni urukundo ndetse sinakunzura umukobwa nyaruse Ubwo gwarahuye. ntabwo zibiba Ubwo gwarahuye. nari kuzobona mu bintu usa gute So baby. Kwani tunaona saa mwediwani mkuu mafujo ni mtu gani? si unajua mtu wa familia kama ni vigumu ni kawaida vitenda mjia viteleweka uko bimeze rero umukobwa nk'uyu nguyu ntahandi nari kumukura uyu mwana naramukunze n'umutima wanje wose Uziko ndani soni ufite kandi simfite kumuhemukira Wewe. Tasoni. ukuri kw'Imana ndakubwiye ngo urukundo rwarahumye n'ukuri. Firi tuvugisha ukuri. Umukobwa iminwa yigize nk'yanduhiye. Ibinyugunyugu umubiri wose. Ejo bundi azoshiraho imbwa ahangaha. Oya ye. Numara ngo nashingiye nabi. none akanyugunyugu kabatwaye Uvuga soni ceceki. Tasoni. Ibintu wakoze nawe ndabibona. none akanyugunyugu ndikerekana urukundo mugiye gashiriye Nyokora gafite. Nyokora kuzumubona nakukanyugu. Nukwara akanyugunyugu afite wo kanyugura iso. kuzana ibyo kundi ukareba Kigashora ibyo bintu. Nyokora mushatse ndakinyugunyuga. Kimitutu ya mashini gani? ese kwanza uko natuka nkani Baby, mimi naona familia yako hainitaki. lazima bakutake Sasa mwangu nasikiliza tu makelele mwelewani. achana nabo mimi nabazuya familia yangu mimi naijua tena mi sana unakanyika navaa kofia nikayuwai tena ndakapatia sumu siku moja Baby, kapatiso. bwana nizoe Gusoma imbere ya jejebu. Namena maraso. Namena maraso. Tuzokunda ndizokunda. ekizobintu Gusoma imbere ya jejebu. Tuzokunda. ekizobintu Niwe nje bibaho ndizokunda. Yewe ndagiye ndananiwe ugenda Uyu upfe mushasha nabi. nta mwana wanjye usoma. Genda. Tuzokunda. no.